Chief Minister Pulal Duhoma'n chuan Nimin Khan CMO Conference sola thuthar thedar tu te akoma MNF Sorkar wangin scheme for special assistant to state for capital investment sum cheng viable chezali somthum le pathum point pathum paruk akir thu asoya kan Sorkar nuwa India rama goods and service tax din mun thaber kan ni atiani CM lal Duhoma'n chuan akai shoi Sorkar chu saski patuan sum cheng viable cheng emozat tikir anga puna aom thu soin mimalanga kamo phurna ania wangin soifia ngei kadu saski sum hi COVID-19 wanga state te chomdol na tana centralin aruaman lon pungom lo kumsom nga nuwa rul turani atia patuan bak chu aleps thei lo thua soi Pulal Duhoma'n chuan saski patuana second installment muturin first installment a zasom sarile panga na tho angai thu soin zasom sarile panga tho man ani lo chuan sum alepsa saski sum hi central share of tax anga in semania saski tana ruaman atangin Mizoram in 0.5% kan chang atiani Mizoram tan kumsang ni somni le pakhat somni le pania cheng viable chezani le sangni somni pakhat somni le pania viable chezathum ruam manani thu soin CM Duhoma'n chuan heng kumhnia hi chuan an mang thathokhat kumsang ni somni pania tanga somni le pathuma kan chantur viable chezali ania kan mang thalei thei talo first installment cheng viable chezani release ania Sorkarin amang thalei thei lo atia chuwang chuan second installment cheng viable chezani alep stock thu asoi Chief Minister chuan kumsang ni somni le pathuma tanga somni le palia Mizoram chantur chu cheng viable chezasari ani thu soin cheng viable chezali somru le paruk point paruk pali release spot ania project thar anga thelu le ania wangin cheng viable chezani chu kumma salama na zo lo chunzom na ta na manani ala bang cheng viable chezani somruk pani point panga panga ala atiani cheng viable chezani somruk pani point panga chu MNF Sorkar in than campaign na tan man antum ti soin CM chuan constituency wise in sum an semjeb lovin khatilaya CM point a soini kha an chetlai emema an muang sual atia an chet muana wangin hatho turza somsari le panga an thokman lova chuwang chuan second installment cheng viable chezani somthum le pathum point pathum paruk alep stock thu asoi MNF Sorkar chen muan wanga sumleps chu ZPM Sorkar pu ani dai thu soin pu Duhoma'n chuan amo phurtu kan jondon chuan Sorkar masan ni kumsang ni somni pani somni le pathum a anti leps ne na vain cheng viable chezali somthum pathum point pathum paruk anti leps ani atiani Pulal Duhoma'n chuan an Sorkar nuwa saski sum andon ve to thu soin kum masalama kan don zat kan dong don emo kan tia Mase central in saski atana sum ada cheng viable chesing riat atangin cheng viable chesinga le sanga atiniam atia chuwang chuan kumsang ni somni pali somni le panga a Mizoram chantur po viable chezani somsari panga ani thu asoi saski sum chu rang taka an bo zui thu soin CM chuan phelsina party worker te sem tivel kan tivelo project pe mo zual pariat kan thanga kan thelu to March ni som panga sang ni som ni le pali khan approval kan dong model code of conduct to vele kan bo zuyang za som sari le panga kan zo vele adang kan dil lenga kan tho that na na chuam in pek bel kan be sei atiani Chief Minister chuan an Sorkar nuwa official tenen thei to pin in rem chen na an kalpui ba ka sum narte andap thu soin sum din mun chetaka tangin GST a India rama pakhat na kan ni Sorkar hathok lo ahuna kan pe thei zelri official te thorim na zarani mabak ero alako atia Sorkar kumthara chuan sumdin mun aziom deuh to abe sei thua soi bokani saskia project tharomte district sanga zel sakthat 37 MLD Aizol water treatment planatan lunglei water supply scheme ti changtlunna Aizol water supply scheme ti changtlunna district sanga zirtir tu quarter sak industrial training institute ti changtlun Sorkar quarter sak bel tuirial haidel project thom thatna a tehian man tura hisab le duan chin ani le chi bai ole a tun na ya hian in
Saski Part 1 hi tuna kan Sorkar hian Bible sang mazat dilaps anga min puna katam viau maya hi amimal taka ka mo purna ni wangin mi puiten thudik an hriat theina turin ke mangai hin han soifia kadua chu chu vaina kan kal khom chan ania kan hriat angin Saski hi COVID tuar chom dol na Central Sorkar in state tin min pek interest nei lo loan kum som ngan nuwa kan ru tur kha ania heta hian alaps thei kan han ti hi part 1 che hian nia adang hi chu release to kha chuanin alaps be mai thei lo de leka part 1 bi ke poimo Ministry of Finance hian min ron monitor big ani ti chuan part 1 a hian a second installment mule tur chuan na kha za som sari panga zo angaya 75% achievement om lo khachuan in second installment khalak man lovin a kan thria thiam zong in alaps kan ti ta thin ani tin a in pek dan kal mang hi hey share of taxes kan ti a India rama chia king khom state sang kan in sem dan ang chia Saski hi in sem ania chuta chuan a share of taxes Mizoram in a kandon chu 0.5% ania khami yang chia khan kan in sem vele ta thin ani ti chuan sang ni le somni pakhata khan crores ani kan donga somni pakhat somni pania khan crores athum kan donga heng chu anmang tha thok khat ni in a riata sang ni le som ni le pathum matang khan kan mang tha le thei talova ta hianin sang ni le som ni pathuma hianin kan chan turan chu crores ali ania ta tang hian azad ve crores ani hian ron release photani chu khati lai kan Sorkar khan an man mu mal theilo awangin azad ve kha an mang mana ti chuan azad ve crores ani dang kha alapstani so vai na hian Saski hi tu Sorkar in nge tilaps thin tu in nge tilaps lo ti kha zora mi pui chiang taka min riat pui kan duwa thudik lova in pu om thin hiram Louisiana mi pui ri ruati boya he tianga soi fia ngai fo hian in siam lo hi a tha ka ti le ni ti chuan kha ni phot ta ni sang ni somni pathuma azad ve ti lapsani ti chuan sang ni somni pathum somni pali a hian crores sari min pe ni ta chuan chu ta tang chuan crores ali somrup paruk point paruk pali hi centralin aron release chu ta tang chuan in crores ani chu kum masalama na la zolo chunzom nan man ania antinan kumina hian Saski fan atangin na lo thok taila zo thei talovila na kuma chunzom na tur minon peru ati ngot thei lovani kan zolo ang kha kum le a project thar anga ti le a approval lak that le zel khanga ya chu wang chuan na hi zo zel tluk om lova ti chuan hemitum po hian crores ani hi kum hlui lama na la zolo chunzom nan project thar angin an thelu tan lo pom saka kal ta photani ti chuanin abang la om chu crores ani samrup pani point panga anita hemi anin semdan chu katilai kan chief minister khan chiang takin min frila in thanna tan MLA tenena sem ania MLA waisa kasum kasem ania kan thetlang theu ome ti chuanin an chet lai mani an chet lai ma an muang suala in Thandon naya Saski sum hi constituency wise in kan semanga ti chuan chumi bang chuan kan campaign anga ne na kan sang le ngeyang ti kha idea chuani chu ze lovin kan chief minister khan mi pui ne na puang ni kha amaro chu an set lai de leka
expenditure sanction hi ni somni pani thakwa sang ni somni pathuma le ni kwa October sang ni somni pathuma chau an muman ani ama tang khanin lo che chakseng chuanin an tlai lo turania chumi ani ta ka chuan a expenditure sanction an mu hi atlai tak em awangin thok ngan manglo khan model code of conduct khan aron nang le ta sia tiswan tun thleng hian khati lai na tho kha tho zo lovin kan som zui ta ani tichuanin khami hun la ya sarkar masa ina hemi nuai zani samrup pani point panga anuai kati vai crore zani samrup pani point panga anlo in sem akha voina hian an thok me ka pakhat ma kan sel kan nei lova that takin thok seng kan duwa zo ma se po kan duwa amaro chu na hian an tho chin hi ala tle me ani release to ania wangin hei chu alaps ve to don chuang lova to na hian ala thok me renga thata ken hei zo thuai silang kan du ani to na saski nuaya na tho hi sarkar masa huna thil lo ti to chunjom na vek ania kan kuthak aumri lo ani tichuan to na an tho me khi 75% an la achieve miao lo awangin financial year top ma in second installment kha deal thei ani ta lo ni utilization certificate po thelu ngai na om lova second installment ding thei din muna kan sarkar masa khan min siam lo awangin contract an pe kate dan pe kate atlai lu tu ka wang le tun thlengan la tho zo lo wangin second installment kan deal thei ta lova tichuan vaibel se zani somthum pathum point pathum parukhi alaps don ta ni hei hi ZPM sarkar ina kan ti lapsa min putani chu wangsuan thilom je chiang taka kan riat kan du'a he thil hi keini hun lai a thil thleng ani lova sarkar masa hun atanga thil local chuti laya an tho danin azir lo wanga second installment hi deal thei din muna ding talo kan dia wangin keini chuan kan mo phurna kan ngai lova sarkar masa kha mo phurtu kan zong don ani rau chuan amo phurtu ani tikha kan soifia du'a tichuanin apum puya sangni somni pani ni thuma anlo ti laps crores zani nen phai ka chuanin crores ali somthum pathum point pathum parukhi sarkar masa hun lai khan ti lapsin aom ti na ni tani mana khan congress sarkar lai khanin NLUP kha an muang swal to boka in thandon na ya tan khan anda in than kha an ri nai na non puang ma tange kan thlova an cheman talova tichuan MNF Sorkar thar khan kong repair na mang ta hem mai ni kha khatiang deu bok khan tun tuma hianin kan MNF Sorkar huna bok khan thil athleng ani chu an hun chungchang ni seng tuna ZPM Sorkar nuwa hian kan dong vele to a kum masa a kan don zat crore zanga kha dong le tura kanin ngaya sesona po khan crore zanga dong tura kanin ngai thu ke mangai poin ka seni amai ro chu saski sum hi centralin aronda tlem tani ama a crore sing riat anda thina kha crore sing nga le sanga chau aronda ta a tichuan crore sing hi le sanga in tlem tani chu India ram pumpuin kan in sem tur kha atlem ta khrim khrim awangin khata tranga 0.5% na thowa ka kan chan tur ani ta ka wangin crore zanga chang tur kan in base line crore ani samsari panga chia tuna hian kan chang ta ni asayang khan covid chom dol na ne wangin hei chu top hun tur om ani a part 1 phei chu kum khata tan zel ani a akum le anon extend zela engtika ngen ti top don po a riat le thei lova covid chom dol na ne wang hian ang chen ne ei kan don thei don po hi riat ani chuang lova ti chuan hemi kan don crore ani samsari panga a hi kaini chuan rang takin kan bo zuya project poimo pariat kan thlang chuaka khoi malaya phelsina worker te in sema khatia
ti vak kha kan ti ve lova zora min ma son na ruang am tra amu theina turin kan ram ma mo zual pui nia kan riat project pariat kan thlang chuaka chu kan thelu ta kumin mars ni som panga khan central atangin approval kan dong ban vek ani chu te khop chuan kan se chak ani approve vek sa ani wangin MCC zo hianin kan han bo zuinga ti chuan na hi kan han thok chun zom anga kan tho zo hian 75% kan achieve vele central he kan zo ve kan tianga kan suk deal bel dona min pek bel ngai po kan ring ani atira min pek hi tle min langa sila kan tho that miao chuan min pek bel kan be sei ani ti chuan eng project nga ti khain khiat du karinga pakhat na chuan in central jail district pasaria kan jail te to ta sia chumi sathat na tur chu ani a then panina chuan augmentation of aizol water supply and construction of 37 MLD water treatment plant ani le a patumna chuan lunglei water supply scheme upgrade nan ani le a palina chuan in hemi aizol water supply scheme strengthening atan ani le a chuan adang le chu zirti te quarter hi kan in dai lo maya zirti tu ten an post na phuna om du ma sila in luat tur tan mu thailowa ai kal ten la phatrina quarter is atang kan tia district som pakhata hian zirti tu quarter sang na tur kan da boka ten ITI ti changtlun na tur te kan da a ten tuirial HEP hemi evacuation line and tia chumi siam thanan chuan kan mamo hle kan da boka tin sarkar quarter hi kan in dai lo lut to ka hai minister te phei chu kan in dai lo le zwala chuwang chuan type 5 te type 6 te hi a thei chin chin in sakbel te ang kan tia chumi tan chuan kan da bokani khang kha kan project te chu anni ole kha kha saski chungchang ania thil pakhat lo mom deu mai kan soibel du chu ei kan sarkar nu hian kan official te nen thei to pin sum kan han ren chema tin sum nar te kan han dapa tianga kan han be char hian thakalta march sang ni le som ni le pali a hian GST a hian India ma pakhat na kan ni ta ni aro pui khop mai hi India ram pum puya pakhat na han ni thei din huna kan ram sum din mun che em atanga kan han chuang kai thei hi aro pui kan dia 52% kan ni min nai ber tu hi sam mania 25% ania kan zat ve ai nan la niam ani chu chuti khop chuan pakhat na kan ni na hi afal tha ani pathum na chu Punjab Bihar le Goa ten nia ani hi 23% ani chutiang chu kan din mun ania kan lom khop maya ei sarkar na tok lopo ahuna te kan la pe thei zel ri a mania huwa chapa chuan mi pakhat in thilaron post ka muwa kum samthum pathum chung sarkar na ka thok do a financial year alo to pa financial year thar kan han lu hian April tha hian hlo hi kan lat lai sia tun chia hi April tha ahuna hlo kan la ka service hun chung ka hriat ni atiani chutiang chu tu na hian kan din hun alo ni ta hi pathiani malmin som nazar ani a kan official te thorim nazar ani a mi puite min troi om nazar ani a mi ten min trong trai sak na ra kan seng me ka an zawai chunga lom tu kan soya trong trai pui zel ero hi chu kan langai hle ti mi puiten min lo riat pui seng kan du a pathian mal som na kan dong mola tu na hian thui tak kan sum din huni kan siam tha to a kan mama ero chu ala ko hle ani tu na hian thamuang ngot thei kan la ni mi alo kum khat chung hanin song le na hun kan han mang chho le anga na kum lama te chuan kan zia om ve to ma na ti kha kan be sei na ani a chu alom om em kan soi tel pa ani chu ole kha zong kha kan soi du chu ani enge mo hanin zo du te kan nem ni sa sunga ti ka ki nge tu ni ti kha full feel tai ti zo kan ti lot ling veka ni za chunga ti lot ling tura kan ti bak kha kan thok man nuala chu abui na lo chok trep to
Just of some song around here, not kind of style. La ron lo tuma ron kan la nei lawa dan excise minister hian tu la tiangin alaron chop chawang chu Central Bureau of Investigation CBI hi Delhi Special Police Establishment Act 1946 lo chana din ania CBI in abik taka thil sui tura thunei na an nei hi Delhi Special Police Establishment Act sangkha zakwa somni le pruk nuaya abik taka pek le thu amani bok India Constitution kanin chuan law and order hi state subject state sarkar thunei na ania sarkar lai puin state sarkarin angen ani lo chuan police emo paramilitary force emo sipai emo atir lunga thi dan kongkal ani lo chutiang ania wang chuan CBI po hi sarkar lai puin hnuaya ania wangin state sarkar hnuaya chuingai chui turin tirlunga thei ani lova state sarkar remti na angaya state sarkar kanti hian sarkar na cheltu council of minister remti na soinani state sarkar then khat chuan eng tiklai puwa CBI andu hununa thil chui tura anlu hi an remtia chu general consent in an soi mai thin Delhi Special Police Establishment Act section paruka state sarkar phalna lak angai ti ani wang ani berome chuti lai chona big takin sarkar lai puya sarkar lai in sarkar na an chan lo na state ati chuan general consent hi an pedu lo tlang puya nikum masa sang ni som ni le pan hi October ni som thum le pakhat thlenga general consent pe ve du lo state te chu Maharashtra Punjab Rajasthan West Bengal Jharkhand Chhattisgarh Kerala le Mizoram te an nia tun ZPM sarkar thar hian an sarkar adin nu loka general consent hi an penga la ni kha kan shet ve mai ata na tul chu state sarkar hnuaya ni lo sarkar lai pui ministry department state sanga pi sahong te hi chu state sarkar phalna lak san pa ngai lovin CBI hian engtik lai point an chui thei rengani chu ba ka chuan high court le supreme court in CBI ko lu an rem ti chuan state sarkar in phal lo engang ma sela asot chuang lova an ko lu the ani sarkar lai puya joint secretary chin chunglam chui turin sarkar lai pui rem ti na ero angai thung Bihara Lalu Prasad Yadav Chief Minister Lai Khan ko thunei na hi ti chian ania Controller and Auditor General of India in Ranchole chungchanga eiruk na nasatak ti amu chua CAG report a tarlan ani nu khan Bihar State Assembly a Public Accounts Committee in Anchui dan du khoblavin Patna High Court a Public Interest Litigation thelu ania Patna High Court khan CBI chuitir turin thutluk na siama Masela Lu Khan High Court in CBI ko lu theina nei lo ti in Supreme Court lama kinga Supreme Court chuan High Court a CBI ko lu theina thu pek asiam thei ti anem nge thung Lalu hi fodar scam ati mai thuboya hian voi duai lo thiam lo chantir ania kum tam tak ta ni na tang tura semani baka in thana chu khapsak anita ti kan se ome kum sang kha zakwa som ko le pariat khan Delhi High Court chuan High Court le Supreme Court chau ni lo Magistrate First Class Chin chuan CBI ko lu turin thutluk na an siam theya chutianga thutluk na an siam ani chuan CBI in an chui ngei turani ti in athutluk na puang bokani riat swal lo chuan pulal than hola kai soi sarkar lai corruption jung ne na po phoya phoro ti vel an soi war lai khan hunenge mo chan chu CBI ne na general consent pek na tur riat tir na hi chua alo ni towa ei ru te chui tura ko thei mai in CBI te kong khar bula din tir an ni ti thu po alar viau nge kha ma se kha nu kir le anita a tun sarkar thar hian aron thar thole ta chawani engtik lai puwa CBI ko lu ti hi thil thatak ania eiru mangte chu ar chiara arom ten rule an muang maya chik dial na tham ani bok chu wangin eiru mangte chi khaya tan shim po enghun po CBI ko lu theina hi sap tong takin deterrent atana thil thafaran mai chu ani phot mai abik takin thunei na sang tak chel tu te hi dan an bo chiat po in sem theilo emo kan tilek lek to an mani po dan chunga leng emo anin ti hial to ani hi ti bo nga yani chutiang ani rual chuan sarkar tan chuan a technicalities te hi ngai tu telangai vetlat a chan tam tak omanga
chu ti rualin CBI ya thokte hi tu tinge an ni ti hi hriat chian phot anga yo me CBI ya thokte hi Seraphim hlang an ni hau lo ti le mishing ve tho an ni ti hi hriela State Police mi SCB ya ton hriat lo nga deuh te tan din mun sang zo ka CBI ya lu theina kong hi hon ve deuh reng ania State then khata chuan police officer lak vak lo le rin tlak lo takte da khom na tan SCB hi an lo mang ve bok nen adot le chuan CBI ho tu lok te hi sarkar lai puya sarkar na chel tu ten an mi du zong an thlan an ni fo boka politics aro relai party in aman tangkai thei tur ngai tu ana ne na ruat anom photo ni in an soi chu wangin CBI in an chuya piang a thabera ngai chi ani bik chuang lo chuti lai ro chuan kan sarkar thu nei tu lian berber chief minister le thu nei na chel tu dang tele hetiang din mun lo chel to te po dik taka chui tur chuan kan police le SCB officer te hi rin ngam an har fo mai an mani an dik lo wang sim mai in an chunga thu nei tu te dik le hoi sen taka chui tur chuan hoi sen u chuak angai le wangani jain hawala thu boi chungchanga khan khatilaya Chief Justice of India khan one cannot investigate oneself alo ti dai to rengani kan thiam lo na nge ya po ke ma ni hi chu thiamin chan tir chop ching vek kan nia chu tiang thu nei na hnoya kun te tan chuan hoi sen tak har sa tak me ani ti na zo kani CBI ho tu lian tam tak hi eiru na konga an film bi khau lo ti kan hrefowa man po an tok ve fo ani chumia wanga CBI sim nual suat ero chu adi khau thung lo Mizoram tana thave mai ro chu chung khat laina le thian tha ti wanga in hla thlem na om thei thin om ve lo tur hi ani ome chu tiang kan soi rual chuan du in CBI hi state sarkar ina ko lu thei ngot lova thu boi engpo apem bu bel ngot thei lo ti hriat tel a tha aizol chimlam dai fema samrai full ten ranga chak tol ruk tam tham tak an lo som chung changa amazing hap tu bera an pu an commandant Colonel Jais dit singa thu buai chui tura Mizoram sarkar in CBI ko lu atum khan an lo lu du der lo kha herama eru na le hlem hle na alo tomima eru mangte an huang taw lu na tur chuan chu tiang thila CBI ko lu du sarkar kan nei hi apoimo emema kumsang khazakwa somkwa parukwa sari chowela Reverend Zaire male pubol sang aten Supreme Court a PIL an thelu khan CBI chui kha an du ber ani lain court sang ber khan chu tiang dotin thutluk na asiam talova Mizoram police lamin thataka an chui chungin azu ji ta thova kha tak phei kha chu court lam thiam lo ani mana CBI chui nita sela chuan a bo ruak adang dai mai thei bok kan judge then khalril su khlek danin hian engpo chu lo nita sela CBI ko lu in huam thunei tu sang ber thlenga chui tura in pe sarkar kan nei ta hi alomom tak mewa tundin hmana chuan eiru kan tum hau lo ti na po akok theo me hei ringot po hi athlamuan thla kani herama hian eiru ka wangin sarkar na thokte nau chu tamveng reng tak chuya shem an ni to a kan mamo chu ate nau ni lovin mo phur tu lian man a shem hi ania a chui tu lam le ko lam dem na po ni san pa lovin alian tham sem te po hi sarkar na tanga chol to anlani deu zel zong ani hi keini chuan kanei ru ve don lova chui kan ngam renge ti ril rupua CBI ko lu tura general consent hi kan sarkar thar hian pe ani ngat chuan rabi poimo el tiang ti lo thei lo ani chu ti rual chuan general consent pe kher lo poin CBI chui nge ngai ti alang reng te chu phalna pek thei ani reng boka state sarkar thu ani miau kan ti to kha Mizoram sarkara thu nei tu sang ber CM thlanga chui thei tur lok ayukta kan nei chung poin a boi thlak fo chu a chui lai tak ala ni reng hi hetiang thil tak taka chuan ngai tu thui hi angai ve thomaya CBI hi sarkar lai pui thun hoya sarkar lai pui wi chau an du an bauti rang deu ani chena oma congress sarkara bikin Indira hun lai po khan politics a king pui ta chui tir aching niya pu na toa tuna BJP sarkara po hian an party sarkar lo na state le bikin BJP so na sadeu te chu CBI enforcement directorate le income tax department lamhang tangkaya ti boy anwar deuh em ti ngai dan lian tak aum me kani
kan sarkar thar hian eiru na hi ado tak tak tura mi puin kan be seya kan be sei na hi asang le bok chuti lova CBI ko lu na tura general consent pek hi atakram nilem chi alo le sap tonga political gimmick anti hi animayang ti hi thil ching mi then khan ngai tu na awma antum hi thaem atakin an bo zui donem atakram min thlen puyang yam ti hi chu kan la the chomang chu kum ni kum thum chu ngakin do thei takin lo thlir phot mai teang PC party te chuan nimin khan an party office a chanchin thar the dar tu te an koma MLA kan nei mek te zinga office of profit la anom antia heng ho hi an ban theina turin ma an la mek ti an soya party tin te tho puya an som PC party chuan heng MLA te hi ban an ni theina turin AAP BJP Congress MNF ZNP le ZPM te chu tho ho puya an som vek an tia ma se tuma ming merin heng MLA te hian la puang don ri lo ti an soya tuna hian MLA pariat chuan office of profit an la ti an soya he aya tampo hi an lom thei an ti bok ZPM sarkar chu sarkar na tha siam turin du sakna an hlana an chunga rin na an ngat ti an soya rin na an ngat chan po ZPM sarkar a hian brigadier ti sailo hnuaia lo tal hrep to enge mozat anom wangani an ti ani Chief Minister Pulal Duhoma'n MPSC nalak dana thil fel lo aom lo ti a chui tu puem lal Manzuala report a alang ti a soi voin CM conference sola thu thar the dar tu te akom na zona changin he thu hi a soya a chui tu ayo report chu sarkar in apom to ti a soi CM chuan MSSB thia ani nuwa MPSC chu thuam chak mek zelani ti a soi bokani Sorkar thar le Manzuala part 2 Sorkar thar laka mi puite be seina mi in politics alu chil chan chu mi pui ayo aro relte thunei na adu wangte ani lo theilowa chumi chin chu a chengo theklo thunei na nen lo phei chu an ram rong bolte thania ria ti hlo tlin te hi thil theilo tlukania mitam tak thil tha du politics alu theilo du lo ngam lo hupur anoma adu le ngam tan po MLA ni te minister ni te hi har takani Mizoram in alani ngai lo sarkar thar kan nei don ta kum sang kha jakwa somrial le palia tanga Mizoram politics dual zol lo bo bel ve fe to party sang sanga po candidate nia abe siang phangai silo ZPM leader le an chief ministerial candidate Pulal Duhoma'n chuan a feina le ati lui tlat na te ate re pe na te le han lo cham chang te po nga bok le ma se beidang du lova abe zel na ra duom tak chu aban pha ka alowin chop fel veta hetiang din huna ding tura aswal reizia te hi ngai tu chuan alom puyom tak zet zetani kalphung thar mi pui sarkar ti thu moi tak propaganda nei tu Pulal Duhoma'n kai shoi sarkar kan mudon ta ania YouTube le chanchin bu TV le social media sang sanga an thu soi le thil tum contribel viau to an that mel le party pani sarkar in cho kan mu to thina anni pon Mizoram tan thil ro pui tak tak ti le nu chia an neya tuna mi thar tina anin zor na moi le thatak tak an manifesto le an thil tum an da khom na sustainable development and reform policy an ti po kan chiar ngun to thil tha hlir an vom khom e moti tur hial khopani mi pui be seina asang don heng an policy zia khom na bu te hi kumnga chung chu mi pui lamin chik takin kan keu pui don ta ni corruption laka film le no bo ko nga te ram hason na le sarkar sum tu lo taka luan ral na ti top le leiba ti tlem te hi athalum le a tin kun hathok tu te thlai thar le an tum dan po athat mel khop mai an tumang le duang diak dekin kal thelo po ni ta sila azwal zo pui an ti lo tin thei phot chuan ram tan hason na thui tak kan mu theiome chutiang nilova an ti tura an soyang te an ti si lo chuan an mani thlangtling tu mi pui te bok hian karlova kan thak le mai don ani ti intre bok sela sarkar na thok lo le in rel bol na revenue expenditure atana budgeta poisa umdan za somsari le pani velte mason na thona tur capital expenditure za som ni le pariat lamte ngai tu pui chuan anin soyang hian an ri rum thei kherin arinom lova central poisa ring kan ni dan te tho chu mu mal nei lo state pachetak
kan budget pumpuya tanga kan tho chuazat po za som pakhat vel lek ani dan te chut puila sumhar sanna te hreng chungin mi puin thataka kan troyom phothi kan ti tur masa ani ome apoi mo pakhata chuan ramle mi puite rongbol du nia in soi politician tam tak thil tum chu minister MLA nia mi pui rongbol tak tak lamain minister MLA ni ve shim hi ani top mai hian alang thin in thana kan thlin to ber chuan kan thil tum chu kan hlen chuak nia ngaya hlo tling in ti taka nuam taka khosa po hi an lo tam to ani chutiang ni lovin na tho kor ha an ni ti in hriat na nen thlan tui luang khopin ram rong handball sela an ma ni po an tlo zui nge yang le Sorkar thar apiang ta Zoram People's Movement Party chuan hne taka tlingin Sorkar na an siam ta an thil ti tur thatak tak te an han puang zar ngal maya heng te hi an ti puitlin chuan Mizoram in mel thar amodon ti na anianga alomom khopang thar chuale siam chu aloi nei lo tan chuan in ren chem hi ti mak mo ania kan Sorkar nei to le pol sang te po hian in ren chem ane ka in ti changkang ain takral zonga an kal de vek mai hi amaka aza thla kani kan Sorkar tharina in ren chem ngai poimua aron nei hi athani kar thar leilote kol lai ti tlemte 4 grade kol lai ti tlemte hi ti ngal mai thei aniangin an ti ngal mai tura ngaila athathlo tani bangla ani na anga lu mai te po adik minister zin in zui du adu ti to po athani heng te po hi ti ngal thei vek ania airport a VIP only an ti top ngalang hian an ti top ngal thuai tura kan ngayang MSSS B chiapo adikin athani Sorkar na thoklak te hi Raj Bhavan le Assembly Secretariat a thokte ti lo chu Constitution in Public Service Commission kuta omvek tura ti ania po pen tura ni lo Kerala Sorkar chuan Sorkar na lak na chu forget thlengin Kerala Public Service Commission kuta ada veka hei hi ti dan dik le thani chan engemaw riau wanga po pen theina Constitution provision a hian aomna in hetianga ti thin te hi chuan mani du zong lak na rem changa an man ani choka athiang him lova en ton tla kanilo Mizoram Public Service Commission phei chu ain dai emema nalak bel tur an nei chuan thuam changmai tur ani ai kal lak dan hi dan pona thil ti ania abol hloa ahuat thala ti tom nge tur ani chaneng wang poa Sorkar na thok lif a akal chuan a hloang pay scale hloa ayo lak tur ania chutiang atana leave reserve budget provision om thin kha aom to lawani chuan om tir le dan ngai tu turaniang tuna aikal alin lak dan hi chu mishing chia le tha hrian nei tan chuan ti chi ani lo CBI ko lu hi atulin corruption do nana tangkai tak ani nge arinom amai ro chu asan pa a ko lu ngai lovin kumsang ni le pania dai to khan general consent kan petwa chui tur tul kan nei chuan an ma ni sil mai tur ani toang CM tharina angai puimo ber kun han thok tu te thlai thar le sak thu ataka han chantir ngal mai hi alo momin afak tlak le ani afral chon lama har satna ato kan lo thau pui deu te po company rin tlak tak te na agreement anan sai ngal thei mai te hi alo mom tak zetani kan chief minister tharina ti tur dang a chep chu ate po hi ti atana tak tak vek an nia amai ro chu kan ram sroi tu nei to te hi kan tiang an ti di puitlin nei manglo de vek an ni thina wangin atak ram min thlen ma chuan lom na puitling nei thei ani lowang an thu tiama an din le din lo kanen ri phot ngai do nani ZPM thu pui chu kalphung thar nei ania hetiang hian bul an tran le tran lo i han bi chiang tiangu pakhatna swearing in ceremony kanen chuan ti dan pa ngai diak kha ania kalphung thar mu tu rom lo Minister le Sorkar na thokte chu laldan in dotin an kalin an chua VIP culture chu ani na anga von nun ani mipui Sorkar mipui te an lalberna chuan mipui te kha kan VIP niom tak an nia an nilova hlam chein an lom zelani ang ti rawa Republic Day Independence Day lom nia chuan mipui te chu pavilion an thu furanga VIP te chu oi trena an thu thung to ang te han ti se an thu soi nen ain mil jok tur ania panhina kanamile te hiram tana thok tura in pe an nia na an tho tak tak don chuan an tho turata na thiam na mik nei anom chuan chu tiang mi te chu
thiam na bik nei lo te ai chuan na tho tir tur an niang tun thlenga kan kalphunga chuan minister ni na chu party a seniority zulzuya pe kan nia thiam na bik nei pek an ni ngai lo an zinga engineer anom chuan PWD engineering department medical doctor anom chuan health chutiang zela pek om tak an nia ma se chutianga ti an ni ngai lo tuna po kalphung pangaya kal ania kalphung thar om lo ani Sorkara department in lai jin deute minister pakhat hnuaia da hi ti dan thale tangkai ani lain chutiang ang ti lo chu om ngal nual mai entirna home puke sap danga excise and narcotics langhing lo bamhar agriculture horticulture sericulture HNVT ti te po minister sang vekin an changani kun hathok tu te ngai poimo turin tisia department in lai chin te minister sang ina an chan chuan hetiang konga malak na hi amuang ruyang ti arin the ani anti corruption measures corruption do tura in soina lok ayokta kalphung thuam chakchi aniem kanen fia phot tur ti le si te hi atun ma awhlan en chuan adang lam deu resource mobilization committee research base culture nia in soin sorkar nuwa hetiang committee an ngai puimo le hi amak bok austerity measures manpower assessment ti te hi opposition na anom lai khan an research lo lam ti na em niang na tho tum tak tak an ni chuan enga tinge an lo zir lok vek lo ti hi zo na lian takani austerity measures kan la don ti chunga chief minister advisor pali minister of state reng han nei le si te hi amakani in zone te hi khapchi ani lem lo mania principal nei le rami puirang bol tu ni na achiang tan chuan khap lova du lo zok mai turani chief guest a tranzut lo turti tepo press conference sami puisheta puanzar ain minister te nena soi ho na in shilni se to kang hetiang te hi ho tu ten an du lo chuan tu man an ti lui tir theilowang chung khalai na le thian tha te ei ri lo tura puitu le tong trai puitu ven puitu ni tura ngen te party worker zong po chutiang ti tura ngen te po chutiang tho chuani kan chief minister thari sorkar na atholaya corruption laka filim ani ti tlang hriat ani wanga tuman corruption ti thil ti tura anpan ngai lo ani thu soi thin ania chutiang chu ama le atho pui te po an ni chuan tuman chutiang ti pui tur chuan anpan lo mayang restricted tender reng CM approval lalova ti lo tur atia works department changtu minister te aring zolo ti na emniang restricted tender hi works department chunga kalpui chin ani bera works department changlo tur thulova ti thei ani si lo chuan changang tluk chu ani mai don lomni ang ti hi election campaign awhlania kan ngai laya sorkar siam nuwa ang lati du hi thilin melo takani tute mo nga tharuk chung vel chu in chibainan kan mang ti mai lova atia ti a na tho tran ngal turani kan politician te hi ramle namrong bol tura in pe ania ani nataka chuan lo le ham thana dang nei turani lo ei zon na nget nei mi alo ani chuan na thok tu chuan lo amu turani ti angin an ma mo tok pek chu pek tur aniang ei zon na nget nei Mizorama house ber pol te chuan lo le ham thana dang an nei adik lo ani hetianga an ti chuan ramle namrong bol tura in pe ni lovin ni na le thil ti theina an nei te chu mani in ti hausak nan le in ti ro puina na man tum an ni ti na ani zo kang mizoten politics kan mel sia tran khan kan mi masa te khan ni na le thu nei na an du wanga an kong dal tu lal te kha ban an nia an ni na le an thu nei na te chu mani in mai vur nan le in ti ro puina nan manga ram le nam ta na an tho ain an mani ta na an tho chua hi tam zok viau zelani tu nuwa kan politician te po hi chu tiang de vek chu an nia ni na an nei hlima an thil nei le za chuang nei an ni fur hian chu alan chian tirani ele bar le mo thil poi mo dang te po in to del chu soilo state pacheber chom hlom ti ti a om reng kan ni hian an ni na chu a pholang chiang ani kan soita kang khian na poi mo le mom an ti mai chel tura party a seniority in data an han in rem vele mai hian ngai ati thalawani kan MLA te hi ni na du vek an nia a senior ten cabinet minister ni na le minister of state ni na an changa hetiang ni velo te ti lungoi nan corporation chairman
board chairman ni na te anan siam ta thi na nia an lungoi lova thil duam lo thleng thei ven kha ti mak mo ani tat thi na ni kan sarkar thar po hi he hri hlawm tak atang hian filim bik doni na lang lo chief minister in advisor pali ain pe hian chu aron lan tir ngala politics a kum somli chuang ton hriat nein engwanga advisor political nei nge ani finance ngai pui muwa ma nia lovin zirna sa a training te po lo nei to thina thok thaber tura injin wanga finance department in pe in engwanga finance lama ton hriat ani po hriat manglo advisor financial in pe nge ani atling berle niom bera ngai health minister ni tira doctor senior le thiam berbera ngai tina an toyom chu thuron tha petur niom taka engwanga doctor junior veang ring tak advisor health in pe nge ani technical qualification an nei hriat manglo advisor technical a man te po hi atangkai na tur hriat thiam har hetiang ti hian na tho tak tak tumna in ni na pek tulte ni na rem chang zon chaka pek ni berina langani mishing ni chunga ti tur poimo ber in todel thu angai poimo masak zinga atel lo hi hriat thiam har ber chuani in todel lo mani ke a ding lo chu zaom ani theilova chutiang state ni po azaom lo zia chu kan hu in country ani chu India ram state somni le paria jinga governor ni na pek tlak lova central sarkar in angai reng hian chiang takin alan tirani ani khatni atangin agriculture department ho tu tele ele bara in todel ngai poimo tu te nen thukhom se leile chiam na tur mun te han thanghal mu mai se jun tha a bu phun man nge na tur han roman fel se lom akim zo nge yang chu niti ayok du dan le hriat thiam zong tak ani dona wangin poisa sang son thua buaina aom lowang aizol kho pui hi traffic jam awanga omna tlak lo ani mek to he har sana lian tak sut kian dan tur kan siamin ani ri lo hi amak bok chief secretary kan ni lai khan ma ni compound na motor park na nei lo chu registration phal lo tur tirot na cabinet ka siama tha anti tlan viau lain minister pakhat chuan thlani khat zirchian hun nei adu thu aron soi chu kanrem ti puya thlathum hnuwa arot na ka siam le chuan ani chuan arotit alorem ti thlap tua ma se minister dang pakhatin chu tiang zirchian na nei chu aron rot lea ahnuwa kan hriat tak dan chuan anni pahni khan an mak pa ti vel motor leitum pak na nei si lo anni wanga ti khotlai dan chong kha an lo nia hei hian kan ho tu te hi ramle nam thil ngai poimo nalama ro puilo tak tak an ni zia alan tir thina awan duai thla kani chief minister thar chuan anna achel tran tu gin rin nia office a kai tranin na athong ngala emini hian mizo ko ran throi tu committee ho tu tele mizo people forum ho tu ten hun ser an man puyani kan 7 day unau te hi antlem tham ema wangin anni ser hi an hriat puilo ani mai the India rampum ngai tua chuan Mizoram Christian te hi kan tle me ma wanga Election Commission of India khan kan pathian ni ser chu minhan hriat puilo ani yang ti lam chu kan ko ran throi tu te khan vote chiar ni ruat an do da lai khan an ngai tua na alang lo ani mai thei bok sinot in khom pui lai ati buai tia mandewa vote chiar ni son tir tu te khan sinot in khom pui lai ya chief minister office hon nen chuan ai nang lo an ti ani mel bok trong trai te hi atul chang oma kan ti tur po ani ma se kan trong trai dan hi adik folo pathian chuan adu zong ti turin min tia kan trong trai point pathian du zong kan ti theinan kan deal turani kan trong trai dan tlang puiro chu ke ma ani du zong deal na ania kan trong trai chan na dik kan hu lo phone chan po chu wang chu ani nge yang kan ko san te hi pathian nen thleng thei tura min kai shoi tu turan nia kan ram hi corruption kai rual na ber nanna ti bai om pui na abom na sat ber kan ni na hian amo phurtu lian ber an nia anni trong trai pui tura som bera nei hian tangkai na an nei rin har sa khop mai engpo ni se kan chief minister tharin tumna thatak tak anei hi alo moma alo thin pui ngei po kan be se ya amai ro chu thlem na pressure aton tam tur zia chu hriat sa ngaila chu tiang thlem na dowa narangam tura political will anei atulang chu tiang thlem na betu a tran lo chu tum thewila be se na nen ilo thlirangu tuna puman zuala thuzia kanhan taran tak te hi sarkar thar afui na le
soi sel ngai lai nia riat a soi sel ngam na ania kan sarkar hian adik lo le thalo chu inen fianan mangsela adik zok le sarkar tha le kalphung thar dik tak kan nei theinan Mizoram tanama son na le mal som na ni theinan inen fianan mangse aduam hle